Yeroi try. Ngiai ngo you try hakani ka sngi. Ngakwa ba shwa banganet man sam ye ka tin ka jong blay hakani ka por ka ba menta. Ngakwa ban pej hakani ka por nangani ka sam ka nong ka ba khat ar. Habang apuli hakani ka sam khat ar ka dikot ka ba nungkong ka ongkum ne. Tu yarap atrai naba ki ba riu blay ki duno. Naba ki jano ki banget na pedeng ki khun ben real. Ka Bible ka ong kanini ka Psalm ka jong David. Baru David hakani ka Psalm u ong ya kani ka benta. Naba ki beruble ki dono. Naba ki jano ki banget na pedeng ki khun ben real. Pide yo i ya kani ka benta hakini ki por ki bamentaro. Pinde yo i ba lada ngimdei bapan ya ka jingerap no blay. Yo ki rublay ki dono na preng ki jongi. But om tang kata ki ba bonru kita ki banget. Yo ki jano na preng ki khun men real. Kadang ni ke Psalm ka ba ngala ba no fiu David por bu tho yang ni ka benta. Na mau yo i ya ka jing bam hok. But kam tam ngiru ngidon ha ka ni ka por ka ba menta. Pio i ne me kata. Ngala ban ong i pi ba kita ki rublay kumba ki dono bat kita ki bangen kumba ila jano denam dai pio i kata hakai mlang ka salang haki college ki jompi haki jaka ki ba pi pule kum ki samla ne pida lech haki yo ki hat pio i ya ki rublay ne pio i kumba kita ki rublay kila jano pio i ke kata de ke jingkli ka banangkong pisngau ne haki ne ki por ba menta ba kita ki rublay ki dono bat kita ki banget ki jano pisngau ne Ông khám em Alright. Tinggi dia ban le you. Kumbo David ông tu yarap atrai. Ông kom no? Hakani ke sri ngan jet dia armot na pi ki samla mo. Iwe kan thai we shan rang. Lada kamlong tengah sajet pa de ki we mo. Hang ni don sautli ki bilor Kan tli? Sautli ki bilor But habang ajet, iwe kentay but iwe shenrang. Samla te shong hadien mo kan khot ipi. Ale mo pi. Pila ban jet ka we na kini ki Ya ka ba pisngo bangarang ashim ka te ko kalong bet yang abandi. Ngakwa ba pi pin jet hakane po ale. Pi samla ale samla. Ngakwa pin jet ko we na kini ki Na kini ki sautli. Pila ban yang nak kamu terus. Tengah kuai we kentay hang ni kapor ba menta. Te jet no. Tawan nak mapi. Te jet pi. Okay. Ta. Pila jet bahab. Okay. Ta. Si we kentay. Ta le mapi bangalak khot. Jet pi an artli we. Ta. Ngadon jingkli pi. Pi bro lai ngot ba jet mo. Ta. Ang klise api mana pedang. Belai fijet ia kata bilor Untip. No idea. Ha? Pi tikna kalong bandi kan ya? Oh. Toh. Kayak apa pentikna pi balong bandi. Berkut. Toh. Kayak pelong pi pat banjet ia kan ya Kadon satu kawai fijet dah kan ya belai? Belai fijet ia kan ya Berkut tengah tahi. Ha? Kani ruwe ko ko jita. Kala man jet am kani ko we ro. Te belai pi jet pada kani. Ha? No idea. Ta, pi pat belai pi jet da ko. Belai? Khoi pi nget balong bandi. Kaei ko pen scam kata ka jinget jong pi balong bandi. Bala tho rupa de. Bala tho ayu? Rupa. Pi kamu mot bala tho rupa mot kayu? Kaba biang, kaba kambiang to. Pipat. Piru de kejuk juba. Pipat. Klep thora siap nang siap tang bayi bakoi. Deyam, to ku boleh sibun. Pi kwa bandi, pi la ban ra ada nam yu pi la ban bu biang no ang tu. Pi yo i hang ni ka por, nga pha sim ya ki ko pej ba hang ni don
ke bah, kena dia ke you? Ha? Barang Nongthymmai, denem, kadon dah jing tho you? Rupa, kena pat? Kadon jing tho ye? Dem. Dah babon na pi dah ngai pinjet kenu, ketiga diang ke jongan, ketiga mon jongan pinjet. Ketiga diang belai? Naba kadon gini ka? Plastik besop, dem? Kedem? Naba pinong kecing tap tabrak tri kadon? Dem hanrei kecing pair kadai? Bahagian ni kadon gini, dem? Pimshanya, yang ni ke benar apa? Pimshanya yang ni kecing tho. Kadai nam dai na? Kadai? Lada dai ong hot. Pimshanya ai kai? Yang ni kecing tho. Namar bahagian ni kamdon kecing tho. Pimiu? Pimshanya. Ya Kaei ke badon dah kecing tho pile ayu? Pimshanya em? Hanrei hak kecing empat ki samla babon sin kile em. Ya kabam don jing tho. Hak banjit ngitip banjit dah kai? Dah jing tho. Hari bang iyat pat ya ka jingem lo jong ka man kasngi ngiyat tek kumini bilor bam don jing tho. Ban ngi priang ya kani. Balai ngakwa banwan ra ha kani kapor. Pitep ngawat ya kani nama don macam tayo bangat om mga sakren. Kaei bagi samla kim jikwa e ban le. Ki samla ki stunat ba ban ruai, pia munjur bat nga, ya kaei pi munjur ong hot. Pia munjur ban nga bagi samla ki stunat e ban ruai. Ki stunat ban syat. Ki stunat ban kunhui. Ki stunat ban lek jeseng. Ki stunat ban ya kenduk. Ha? Tah. Ki stunat ban ya kenduk paralog apa jeseng. Kaba tam yaki gede ban pulih Bible. Kani gede ke benta baki samla em kaba tam yaki em day ban pulih Bible. Ban pulih you? Pulih Bible. Belai kapenlong yaki man kapor habakin syong pulih Bible. Teng kapan bernya no abang kowe ke kentien syakiwe pat ki benta. Kila ban duai apa don singe hari ban pai ban pulih Bible. Kedeka benta ke ba edo nam ta ki samla. Nganam ong hang ni. Pi pulih ne em. Ngam ong tu ba ong pulih Bible. Hot ke ngala pulih ke sam. Ngam ong ya kita. Ne la pulih proverb ngam keran ya kata. Hari ban pulih ya ke Bible. Pite haba ba jit ya ka ngitip ban jit kai. Badon jing tho. Hari ban syakri yo blay em ngikwa syakri ban kham jing tho. Yo em. Ngikwa ban syakri yo blay bam dan you. Jing tho. Hanrei kumba mo ko ni bentang ngikasi le. Dami yang blay ni yang perset ngitang serdap habar. Haji kang. Fiatep em kata. Nang ta lada saw ka khamat lem no. Tali shun. Deyam. Ne Dik sayong. Kan wala jute. Pak Judan. Don pait. Pi namar balai. Bon sin hak jingem jongi hak eke ban jit am ngida pet chwa yakini katak ngida la pet ngida la pule kani ko galong kunta tengi shem ban ngindi. Denem. Bakum kani ko da ayam ban di teng hoi ka khot. Pada I artatien. Deyam namar kor ka khot kumnihi. Kadenem dai. Today namar kata ngiwar ke jing tho, but hagri ke jing tho kala batairu kumno yakene ke la ban khot. Day namar kata ke ong mo ingredients mo nature purity. Nang ta kala batai hang ni ke UV rupa. Fi la batai tah ni kita ki you. Bekumno la ban khot yakene ke yakene ke Dayam. But day namar kata ngikloy yakabangin di. Denam day. Namar balai baladon ke jing tho hang ni. Hanrei yang ni ke tin ke jong ublai ngim kloy re. Namar balai teng artatien tip dei batho man laki briu hi ne kani. Chu dei ka we na ki kot don ong kot ba don ong kot yam. Denem. Chu ai ngok kim pat ong kot khubor. Hanrei ki keren la ke jong ke kani dei ka kot ki ong konta. But kistunat ban bu ngaju bhai kata ka benta. Kisamla kistunat bandon ke Bible hapo kamera. At least ya kumnur don bawan kinong ani ini vesmat puli Bible.
Hari menjuplet sultanat bandon lah hak singkli. Kumta ter nama tentang batiak maroi suting tentang so kumta at least don Bible so shngan. So ikop bo Samson unmi nang po Bible bon unia rap. Kumta ter mo. But kumta ngidon ni kajing so. Hari ngimla bang ngin puli. Fitip ya kan ko omam kumno balapan khot ka tho te. Pengakwa ban peni fi ngi khot na ka sam khat ar do khot ban riu ko ong kum no to. Ko ong kum ni. Kiktin utrai kilong kiktin kiba khot. Kum ka? Kum kai? Pilayo em, dia kata ke pawat, mana kiong, dah kena nukum kalau ngah wat bela kum rupa. Nama dia kiktin jauh utrai, kau kumno ni? Ya, utrai kilong kiktin kiba? Khot. Kum ka? Bala perang haka, slam haka kendo, bala penkhot, kano sin, nyau sin lah penkhot. Kabamut, nyau sin kabamut, kani kaktin ka jomble, kano sing ino nakasite yo, bot man kaski ka penkhot yang ngiro. Amen. Ken mau ben. Habab hi puli ya kaktin ka perko beling idon kaman puli kaktin. Kani nga dekhot ka balai yang ni ka ong utrai un otno ya kirim yang suntur ba syukor baro. Pitip naka telit jongno ba syai mi ba kaktin syukor. Pitip ha kerta ayu ba syai syukor ba syai tok ba. Mainly di nang samla. Pi kwalong ayu nga kwalong IAS. Lah thok lupa te la jong juk rekod la tip tip juk rekod ru. Kop te kwalong IAS. Kwalong doktor kan mau em? Nagarmi yang suntur ke jongi hato ngim syukor ya utlet ubakran ya kiai kiba. Kiba ayu? Kiba kraw. Hakene ke telang ngelet kai sya Bangkok. Poi sya Shillong na. Ngan thiet dakata. Nga ong vi teng ngasay pet kia keren kumne kini syong em kini keren katu ke kali kam the best kani ke kali the best tang martir pa jonya hanre keren sapang ki kali te wow nu komot kum aeroplane do hapalawiang dan hatu kalong nem kumta ha dan long nem akren baklan pa ingat kamrang ba mo pat teman re hanre piki samlang akren baklan ya Pi dadap kani pi mulai ngamulai kata. Dem? Kadem dai. Pi hang ni pi sutu bau David Ukraina no hang ni. Nama orang makani ka theli jam ka kraw pelat deh. Kraw pai phamantaro. Oh, su kraw bai. Dia kata mulung sestam ong no. Klain la thang. Bubon berat deh por samla mo ki klain ba. Oh, jauh klain nya por samla. Oh, dah clear. Kumta hot. Kata ngamut lek kumta, ngamut pulih kumta, ngamut lek syata. Ngin pong dah kata ke brand bakumta baterter. Pe ba mana buat brand? Ha? Orang ba tom tip dah tit pong dah Adidas ni, pong Adidas pong baik. Dem, kana samla Adidas. Tentang kita belang bet kita pong dah Adidas so Adidas ta. Fit balai. Ki samla, ki so kraw bet. Undan ni apa pula? Ki keren sepang ka ba mem. Kumba ki dei maki nong pendak ba mahiyeng. Ngim jubam kata da poisi yang serwa sudah. Hanre dah keren em. Oh. Denam na. Ha? Saya keren dah ta. Damar belai. Ta ka de ki Shillong jo ki samla kindiat. Bat on tang kata ka Bible ka ongru. Ki bala ong dala utlit ngin job. Ngini yo, ngin job samla barobor, fitep kli nak player football sa. Kli nganget, lada ka jala ka jongi deh, kan lakai bari tali kita player kita ngin job ikini. Nama kata kan kita telit dia barobor, samla am mujukan jigram, git job back, la back. Denam deh, kata kan kita jingkran nganong yang pijong samla. Usamla jundang berkeren red ukran back, ya kaba kraw. Un keren baik. Ya Kaei kumbo ulat job lot ya Kaei barok. Namar balai. Kata rek bat ka Bible kong. Kirim yang sentur jongi kilong. Laki jong wei ubalong try halor jongi.
Tiap ngim suto baka suntur jongi am ka kran mai la ka jong ngiklat no ba mano balong utrai halor jongi. Kata kade ka ba suto. Dai na makataw David ong ka tin ka jong blay ka long ka bakot. Kapamot la daw samla am la daw kwah ban light na kini ki ai baro uhap ban pai siya ka tin jom. Dai na daw David ong ane ka sam sis pa ka kandai to kini pej ane ka por. Sam sis pa ka kandai ka khot ka ba kandai ong gumne. Da kumno samla un pen ko jala kalenti. Da kaba ule sumar kat kum kaktin jong me. Kumno? Fitiap kane ka shuntur jongi ngila ban te lakam. Kan David lada ngi ka shuntur jongi kadon kaktin ka jong blay. Amen? Lada kam don kaktin jong blay am pet yo na ka shuntur ka jongi kimi be kaktin kiba kraw. Ngobet kumba jablot dia ka pertai baro. Sko kumba la ban tet lot baro. Sko ban long lot ki baro belai. Namar kamdan ka jing pani kendo haka donot. Namar kamdan ka ktin ka jong belai. Kamdan gay ka ktin ka jong lara sisham dan ka ktin em. Kau fingan da klinik samla. What is your aim? Kila batai tapi kita ke aim em. Mangatip tentang kinumpoi hiru. Namar balai ngasuto ang perem ya kata. Namar balai uneu telit em umdan te lakam da namar umdan ketin da. Lada ong no bang kwah ban long doktor supaya la itu te pulih kot kat no kenta. Lada pi pulih kot si kenta ong long doktor dan nong pang manuan sumarapi. Namar sumarapi lalai sejerong. Vio em. Pi kena kata ngim jupet je fi samla am jupet je jala jangam keren de fi. Nah ken mau sin penga don do perok pengadang pulih pok college. Uta am juan college tandra. Nah ken mau kata ke exam mengiele kata ke ke education. Kadang syong apa second year. Pi dalam mi nak ta am kemam saya paper teh. Pini tu jing kelima. Tau thonem uta wan de fi. Juan kelas ne wan. Uang ngatok kani jubab kani jubab. Pitip ngarang ngatok tapi ngasap jubab jong ni am. Uang ngalapil nga. Namar kang kam tok kay buang. Uni uang kani kum ta kani dei. Ngaklat bom nim juan kelas nga di buan kelas. Ngasanya ayo ni teh. Kabatai tu kani ta baro ta grup jong am. Teh uni bom kelas ustad kani ni. Ngila sngau teh kata. Handa ka singi be your result pat pil mo uhi education. Namar belai. Usu batai dia, batai, kasuk kena ke subjek. Tentang isi orang, kasuk kena ke subjek. Hai tu subjek ini syabat. Balik ngakeren kata yang madai manga nongkong. Ngamkeren ni kiwe. Perilek metrik ngapas lut baro pil kasih. Dari kata ngatip bah. Aduh tiga hikai kimut pedo yang anak dah kai. Nama ki max ki biang lut pil dah kai kasih sendan. Nama boleh kasih ketin lejong. Tentang orang fi ngishim sting bat hang tangi kelon. Am keren ni kue la jong la ya lang ba tang atip mansua. Kani ngidi ke namar kum samla am sarong. Ngidon hak ateli sarong am dei yu. Pe ba kiwe am kida sarong am ki hing kemut. Samla am ju hing kemut. Suntur jong u kayat kloi pelat. Keren wud pelat. Oh, imei mut pentit swift yang ah. Dan dari sini tewi samla yu yang mut pentit swift. Klaim yo itu tak swift ro. Namar boleh. Tang belali yo email lah perkala untuk titit dah. Pi teng em ngin hab man suto ya kata. Bu telit jang samla am sarong pelat. Kumnum bengi te lakam. Ka Bible ka batai David hang ni dia kata khot ben roi wang. Ka ketin try kalong ka bakoi. Kalong ayo. Ka bakoi kum ka. Rupa ka pamut omla kamdon kanono ka jing. Thobat ka Bible ka ongla prang ya ka kano sien. Nyo sien, kena sien? Nyo sien ka pengasturat la perang slam haka kendo balapan ko ya ka kena sien? Fitip ya ki dah hap filter. Konta kadon ka stage teh jong ka ban filter. Mau man pangkalong bandi deyam. Kemengi barok ngi pedon kami ki filter fi sutu am kidon hang ta. Wat ka ru ka paladon hadon new stage. Hanroi ka pen ko ya ka kten hadon no. Nyo teli stage kadon. Kan mau baik ka Bible ka ong na ka Arpetros, kalau nong gaban nongkong dekat kaba arpuai dah dengi pet batnga. Kau ngom ni. Namar dah kamanu beriu lawan ke jing tu lupa menuru. Hendak ki beriu kila keren na ublaiken.
habala penki yaki da mensim bakod. Kan mau baik kan ni ke tin ke jong blayam ka kham sham lawan da ubriu bo un tho hi. Hanai day bala penki da mensim bakod. The way da mensim bakod. Oh ya ka Bible baro la tho kong ba sao pongot ki briu la shim ka por kong ba khasan spas nem tam ya kan ban tho ya kan ka Bible. Hanai baro ki tho da ka jo hi gen. But ka Bible ka wan nagaktin Greek Biblia ka ba mod ka kitab halor ka kitab ka ba yasno lang. Kaya lala ka chong kini baro hanay habang ipuli pa dem kawan long gaway. But diya ka Bible la piaro siya ki testament. Siya ki testament kabangala manong vi kabamudro kaban plan testify ban penbenang de kata ka jingmon kabang ka testament kabarem bar ka testament kabatumai kabawanro nagaktin Greek but Hebrew kabamod ka jutang lane ki saskular ka jingmot jongka hare kamtame ka jingmot jongka kade ya kaban testify lane ya kaban pla lane ya kaban penbena baro ka Bible ka penbena tanggaway ba uble ula iit kata ta pertay ba ula ai no yêu khôn jong u ba marway ba no bangai ha u unum jot handu nyo jingem bam chikot ba ta do jisu baro ka Bible ka batay syapang jong u jisu tang ngi ong i ya me atrai hare ngim tip yo trai ngong atrai ngakwa ngan dap dame phim la ban dap da utrai la da phim tip yo trai lamba ka tien amen ngalayo i ba kibril kibaong layalam yang ada umansim hanre kibaklano nakaktien nagay nakaktien ngalayo sngo unong yalap ubalaong lam dala kaya pi dakadeng baru mansim pimla ban yo bentah ka hima jong blay bat babon ki ong amen ya kata ladam tip ya kaktien la bakla namat kam ong ban ka dakadeng la ong ban ka na ka amen. Pi babon ba ang anong yung pi? Babakla man hakaning adon ang way di Bible study ngong. Ya kaning ka contain. Haka man nang kong ladon ka dur. Bar kata ka dur ka ladon baru blay. Bar kata ka dur ka lalong blay. Amen. Haman nang kong don gay? Ka? Ketien. Pi sutul pa. Haman nang kong kam don ka dur. Ka don gay? Ka ketien. Bar kata ka ketien ka don no? Bar kata ka ketien day mano? Blay. Kumlong ang tip yaw blay larang ang tip yang negaktin. But usaitan usukor ya ki samla haki benta baro ki wat ya ka jingto. Lada ki tiet sapti ki pet ka jingto jang ka bran ayu ka day. Lada ki tiet juti ki pet ka bran ayu. Kaei baro ki pet ya ka bran. Handre so sipat yala ka jong ka jingim kim sumto bakin wat lamba ka negaktin. Lamba kay kanega ktien. Baro pinwat na kajing to om samla. Kaei ro baro pinwat ya kajing to hanre ba poipat ba shisha ba pide banwat ha kajing to pinumwat kata ka ka Bible. Kata ka ka Bible. Day na makata ha badalay jeseng nganong yapi. On kan mau ban ra ya ki back on kan mau na dong jadong kabam kan mau ka ka Bible na makakiatan. But kam tam ha ka por ka ba mentale. Ba hapa mobile la don Bible. Ngilas ngo ka mobile la ka Bible. Karjuya rap handa ka Bible ka dan la ka jonghi na mga day bala tho. Amen. Amen. Pindio i yaki longkmi ki longpa yaki rongba haga porma step ki shong kini puli Bible damit kini puli Bible. Bapli kini wat ada kimi mat baka kma kini tit ka to ki kma bakin puli ka Bible. Haringa susi manong vi usamla ujai na kani gaktien. Usau tenat hanre unjengai pat. Usau tenat ya kaban sengap da kiwe again. Usau tenat ban batai ya kejingkran jikiwe hanre dalade unumpai hakane gaktien ken. Badai namar kata ngi bakla ngano fi babon sen. Badai namar kata baki samla ki bakla namar bale kimwat ya lade da ne gaktien ken. Amwat dalade ken. Ngakan mau si fian donta u paralok umum de yu khasi. Ngidon lang hapo ka school pangakma parbe tho exam don to way basong akmat jonga ukli no uang batay de true de false tau ombe false ka answer de true dalami shebar ngong ambeli mena me ong yo de false ka ba answer de true uang nga minot nga tho true tu kle minot nga kwa awun long true nga ong false namar bele uang lada minot lada nga pan pasi kalong lenoi uang
Fi kepamun sutu tak hak tak si sutu ya kata. Dia kata apa hadin kata kalau tak exam di kelinga, ayu kata ngong ayu mapi keli. Cioi kata ngam keli ya kiwe ngam di syaban keli namar boleh ngasutu ya kata kali ngayok tak jihikan hu. Wah haban minat hi dalam dia ngala 3 minat kumnungan su ai gumda. Ngi 3 minat na man tip kani kaktian. Ngi 3 minat na man tip ya ni kaktian. Fitip la kat bala ya kaban puri ya kani kaktian baki breu baki nai pule. Baki breu kini mi obat ya ka Bible kumne nganong ya pi. La persyang kat bala hanre aingo yo blay mementa ngidon ya ka Bible ken. Amen. Ngidon ya ka Bible ken. But aingo yo blay hadin kat rus pa nganong ya pi kadon ke jing pen kela ya ka tin ke jong blay haki jat piki jat ki kentien ken. Jat piki jat ki kentien ken. Palat kat aspa teli ki jat kentien nganong ya pi ya ka Bible la pen kela ken. Hak kita kentin man aingo nga ban mapi ngimpuli ya ka Bible hak kentin Hebrew la ne hak kentin Greek ne Aramaic hak ngimpuli hak kentin Latin hak ngimpuli bet hak kentin la jong amen bala bangin sutu hi ken ya lang ba kentin la di ken hari babon sen wat la dala pensuk kat neru ka yang hi bangin puli ken pitep ka Bible por bathot nang kong hikai kita pa Bible school por bathot nang kong omdan kumni kilenong omdan ki dekat kalong baik ka kitab baik kong bi puli baik jungi dan ni ye ruam. Namar bela ada long kum takat kam susu ye kaban puli. Hari ai ngoyo blay mentangi yo haki lenong yo haki dekot ken. But tang kata kidan ki Bible ki batai kata dekot ke Yesrem bat kata dekot. What kata la suk ngim trek ban puli. Namar bela ngi sngo ada puli kini yo hi. Namar teteng solang net tapi kai ke batok hak tin kan urlong. Sola nget, sola pediang. Bah, kani kaktin kan urlong. Pite bu David belai uang ikan ni namar usutu ya kani kawai. Kaei ka bau belai ula perslek you. Filarang abu ikan ni kecikali. U David ujet you belai ni udah belai bajet you David. Mana bajet? U David ujet you belai ni udah belai bajet you David na. Belai ujet u David. Hari ladau David umpat kongo ya ladi hakata kecik jet jong belai ba mauru ban jet yo belai la bakla. La bakla. Babon nangi u belai ula jet yang ngim jet ya u belai. Kumno ngim jet yo belai naman ngim jet ya kaktian. Amen. Habang nga jet mapipi jet man kasgi ban puli ya kaktian jong belai. People scam ya kajing jet u belai hakajing em jong pi. Ngi teng ngi sutenat manong oh pila day bala jet jong blay oh day bala jet bu blay way bala ka ni slakan do day bala jet jong blay way u bering men sim day na u blay gen hari ke jingkeli pat kami u ne ka bering men sim kan ki day ni empat jong blay kum no pipin I ba pi day jong blay lang ba pi tip ya kaktin ke jong blay amen. Hakan ni kapor mentang ngitip lot ke bejia apa ke pertai ngintip ke bathok hagak tin ke jong blay namar ngi ong no kan ni ka kot niam hang fi kam dai kan niam kan ni ka kot ne kan ni ka kitab jong ka jingem amen kan ni ka kitab jong ka jingem la ngim don ya ni ka kitab anum long kan ni ka tin nganong fi kaya rap yang aba dia pi bakum no ngintel kam ka banung kong du yu tulik de jong you way yu tulik de jong Jisi na dan tau kena ngelaju ai kita kinuk sapa man kapor bang aji kerja pangtin jong blay. Udah kena sor. Ulek Shillong. Usus taj bah namar blay. Halo jisi jisnem. Kekemi ke pak bet man lek Shillong. Badalek Shillong datang miit pait. Utaj dan ye nama kata Shillong ke jong dan laj. Ulah melen masak jene sor. Gum bagi sini tu sini belaj lah kulmar. Ni lalip light ni sujin jarem. Tali tapi benar balik ki kena mentah kilang awal lalip light. Ban ki bahaya namar dan TV, dan iye mobile angai yo load battery waktu kata. Dan iye ban le position dan iye ruwe man le. Upay tanggawe upay jule kata dai pule Bible haden kata utre hak per ule ki kam dan iye. Kai ke kam jong ke entertainment uyo I ba ke entertainment jong pue je tang pule Bible. Tu yo pue uang pue ngam dan ye kaban le pue uang pule Bible. Uang ngam sutu pule Bible. Uang pule ke pule mong uang ngam sutu ta pue uang to. Mem la men pule Bible uang ngam la uang tang su pule Bible ngakum yo thia no.
Nganam keli hang ni kanong no pi dah pulih Bible ngoti kemat man hap no dah. Tang su pulih phim nang yo thia pulih Bible tang pat poi tang Shillong pat dep ke kemat khar namar balai ngasi ong do lada bamdang yo thia kani di dawai yo thia. Ya ki bamdang yo thia. But tawa kan ngata su pulih Bible yo thia tu. But ngam su to ye da pulih kawai ka daw mangiong ngim ju pulih Bible namar bangim ju su to ye. Ni pulih wei ni ukon jong ta kan le you kini ki kon. Dia na marsin pulih Bible ngalungo marsin plate gospel Matius nong menengkongi ukon ta tap no la biang. Ngan le you kon jong ta. Dia Malay. Namar ngim kwa betul tahu taruh ngam kwa betul dia pergi kat haje. Tu pergi juang pulih mong wang ngam la wang ngam suto ye ruam tu wang ngam ni. Terlek kau ikut kamu, kenapa baik kinong sor ki start hakakot kila biet jaga mariang, dem, kila biet jaga, ya kah? Mana kim tebi yang syok baca ayu pemariang, tebi yang baca oh dah keren Amerika kalau kumno tip lot kata kalau kumno tip lot dah keli mah tangannya kesenong kadon hanom tip re. Kenapa baik ngilali kaj senong dong way, senong lo jong kadon tip re. Kidan babon ni pat poi yodo hiro tip ke yodo dan noro. Laju yo sau ke yo pat jupoi ra. Kidan ki baong ni pastor da poi yo dang ja. Hari ki lawan Kaei Amerika pat. Amerika kelam ja tang hayo la ja. Ni mar boleh ngim da yo tau taro ba pli khambe ju dong sor ngong hi so la start le per khambe. Poi ong sema to ka kriya. Ong tang le yo. Ong kri to men nang tena po nang te pot Utaro sebe da ka kriya. Lek tengom baik. Uklam sutu baka kriya mla betengom. Ulai baik batang. Masin tong wi ka pai useme wat mare uang pendap hak to we pe apa ni pendap me hang tu. La da mela ban pendap ngan ai ke me kwa wong. Pe fitep khana khambet. Ke me kwa. Dia sembak kom tu ra baik persang. Sanu hak kriya lahi man langom. Mla. Don basi ong ni kentin kasih mah ni dah keren tetek kat jing tiang wat long tek kumba te polo lihat. Kedon kita kentin mah. Bat ni ulai kalau aduh ladam pe jumlah orang ada PPI ngada apa pe kriya. Pe yang menang ai pe kriya nak kasih long ni mah. Tok nom dap rakom. Tu pe jong meyo i pating per wang am. Nambau la bitar pala di pe wang kami ye ram. Wang kenal mana ka jong ha to ka kriya wang ho ngakan mau kata nama ngene de kriya karanga wang pej mentah meh dah pej tak khoi wang mesu to kam no khoi wang am wang kum jur tu meh haba me pulik tin jong blai am mem dan kam me ben su to ha de ka tin jong blai ka su to ye mem pen khoi ye meh amen tak teng wat umong bangangan da su to pulie na yo blai u per su to ye pi amen yo open khoi ye pi pen kendo ye pi. Dia kata pulih. Nama bubun nangi ada pulih vi kau vi samla nga challenge pin sutenat lut penlek kom tak tapi sutenat lut. Hari kaba eta mem Bible. Ni dak song pulih Bible. Dak li tentang le. Kan teli kitab dan apa Bible. Tipre dong Kristen mana aduk dang red. Dak li katu ke actress ka sa asono bila batai ka bam ayu snyo rong ayu kata nil polis ayu pi batai lut sepang kata actress. Dak li sepang Bible. Ngami tu. Kidon dia mentah kamta. Tip ye. Namar balik kene ke jinglong jeng ki samla ba bun senem. Ki thaj tam ke kene. Bat usai tan ro em. Uyale be je ki samla ba kin thaj je kene. Bat pitep ladang ngi thaj je kene fi ka Bible ka ongom ne. Ka tin jong balik kalong ka angkor. Kalong ke angkor ka bat yang ida. Bat ladang ngamdon ka tin em ngamdon angkor. Ngamdon ke bat yang a. Paru telit jong em un padia abet kat ba umon. Ngan keren sarong baik ke mengakwa. Ngan keren baik ke mengalong. Tentang kenduk samla pi. Beli pijat betul style. Ada dia jujat sisa tapi untuk pisah tapi tidak kawai. Ada ke samla pada ke style. Betul menurut ban batai Shillong hok lo jangru. Babon palat balong kumta. Namar belai ni padia baik ni kesentur jongi namar ngimdon ke ketin ke jong belai.
Dia ni mak kata upol huang yo Timothy ya kan ke benta. Ukran hang ne wang baki breu Shillong kumno hakisngi ki ba kado ukran hang nong balai. Wang baki breu kin I tang ya ladi ula batai lut ke Shillong jang ki breu. Nang ta wara ya ke jing sneng ke Bible ka ong usneng ukuntu yo Timothy upol hang dekat ba sipo pina pe to ke heading hang tu ong ke jing sneng kuntu yo Timothy upol usneng yo Timothy. Habo senang yo Timothy uang yang ni kabenta ka dekat ka bakan riu ong ka jing tho baro ka long ka bala persat mensim da ublay ka jing tho baro ka long ayo persat mensim da no da ublay ngang try pin pala ban sutu kamut ayu persat mensim pai lam ngai bu ka dak ai yang tu sawan biang naka kitab Genesis kelenong ka ba ar dekat ka bahnyo utrai uba ublay ula tau yo bril naga domet ka kendo bat ula persat haka tliu kumut jong u yaga jing persat ka jingim bat uta u bril ula long u mensim u baim si perkat na pi menta pimring mensim pidon ngani gamet kata gamet ayu nong pidai bi ma pi hi hare pimring mensim ladai gamet ayu ha dia. Kabamot kani kamat kam dadon mensim kalong ayo. Kaba? Yap. Kalam dadon gay? Kamensim kadai gay? Kaba? Yap. Hari namar ba kadon mensim kumno kani mensim yo. Namar don bala persat mensim hakitliu kumut de kata ngimji ong pak sentur ngi ong pak kumut. De am dathia Berke Bible kau dia kata orang trik kumut ublay ulaleyu ula persat mesim berkata ke domet ke dia kata ke kendo ke kelalong ayu kaba ayu kaba im orang lama ngah kaba im di syaka dia kebayap hari namar bola utrai ula persat ke kelalong ba im tapi yang mentah nak sti ke ba Timothy lai kan real Timothy lai kan real Kau ke jing tho barok kadai gay bala persat mensim da ublay ka bamut ayo ka jing tho kam dai ka bem haba ki tho kam dai ka bem ublay u persat mensim ha tu jing tho ka kelalong ayo ba em kumba ka khendau ka kala em manlong breu ka tin ka wakala em ka kala ayo em te kata wanam ong ni tin joblay ka long bayap Kadai gay, kabaim. Namar balay, la persat. Kumbala sandur ya ubril, nang kata domet. Bala persat mensim, ukelalong mensim baim. Kumjuru ke jing tho bala tho daun no por jung Moses. Berkumju terter kiwei pa kiwei ki bala tho. Kidai tang baki ki tho. Handai ublay u persat mensim hai tai jing tho. Fitep hakisi samla am cek don kemudian teh. Teng kiki yang jam tan bayi am cile. Tang si samla lại sutu teng lek shape pen hair dia tang ka samla la sutu sak ban bat te bada shim te kum bada sisa te kadai ne daerah start palat ki di samla dia ki sutu mai te maki bala persadam sobe la dei te dia on shim de tang si valentine gen ki sutu am de tang Kilong kum tadi namar sutu bemlong bani keren ni harai lalong im na pi sutu lot tay kata wat kiti jingle jong pi ke kelalong im ngakan ma ba ipa jong ana email ngak ma ipa podang im por ba email la khaja si se na ilabu jing ta e kum to pa ipa second time in depan ne ba arsen ba in pan im jupan de na ka sentor sile be ibu be kum to email pan khat be kum to kum na mai tem namar ba kidi sikurim Kisutho tay kata Kaei ke baitiet ke bai kwah. Namar balai kata ka jing tiet ka kalalong im ha kata ka jing im ka jong ki. Kalong kumjur ngani ka tin jong balai kan. Tetapi pisutho ngani ka tin jong balai de bala persat mensim kan im ha ka jing im jong pi. Amen. Namar kan long bala persat mensim happy. Amen. Bala persat mensim hano ha pi. Ngilai tentang mau kita biar abor cingdum. Siapa nak Bible? Trek tak ada bi. Trek tak ada biar abor cingdum. Udah tiang. Wow, wang warna. Namar boleh udah tiang.
mau sutu kan ni kaktin ke jong blay di bm ladang ai de ke magazine ushim bet ngala persyang la ding lai sin de diwe bai duai shim na magazine ushim ne bible bible tra wong bet uksuwa ju sutu te kata resolusi babun pat ba me sutu yang ani ke benta ngila day kiriu de khot jong ke jeseng harangi klem day pat ki badon tang chi de khot ke jong blay ngila day ge kiriu de khot jong ke yeng mane ngi klem don chi de khot ro jong ke jing mane na ka tin jong blay kata ka de ke ba tam ha namar blay ngi sno abar ke yeng mane ka daw ba ngi la kha lane bangi don kam ye ke jing don kam na kata ke yeng mane haringim don ye ke ban mane utrai kan mau bet kan on ka balang baro kan nongrim jong ki baro ka dewe na ka tin jong blay bat lada kita ki bre dan kata yeng mane dam don ka tin jong blay am lenoi nama ka nongrim de kan eta blay ka ong hang ne bala persat masim kita ka jing tho baro la persat masim ba si sen la persat masim kala kalalong iyo ka ba em kan mau Jisu hadin jong jing mi pat udah persat berki ki senran jong Jisu ki yo pediang yo mensim bekoi ke Bible ka ong kata nang gospel Yohanes bo Jisu udah persat but kini ki senran ha ka singi pentekos ki yo mensim bekoi namar Jisu udah ada persat yo ta babon nangi ngim sutu nang ta ka ong ka tin ka jong blay ka ong habang ipuli ka tin ka jong blay ka ong ne jo ka jing tho baro ka long bala persat mensim da blay kabanang kong dua ban le ayu kamentoi ya ka jing hikai kamentoi ke kamentoi ke pinyo i be hapdeng ki khna ki ba yo jing hikai tuan mantap pe ba jaj ban jing khasi ngi barong strap lang ai football denam nei baro yo football tak tak tuk tuk tak tak le kai lot bit lot baro da la kai hala ka snong baro ya bit lot hada pinyo i be unong le kai ubaladon haka jing sha hikai bar unong le kai ubale kai hasnong uya per bet denam dei unono player ubet kita ki team ki khot bar utaha kata ka team udan bet u coach uban hikai yaki kila ada bet lupa kesap kila don lupa rekum no ban perang susu ya kata am dei pat hangno baki sha hikai hangno ki ba ki sha ayu kan mau ngi baro ngila yo lupa ya ka jing khot no blay u eat ba handai dei tangkak tin ka jong blay ka bawan ra yang ngi ban hikai baniyo habang apuli ya ka tin jong blay ka ban kong do ka ra yo jing hikai ong jing hikai pin su tho ba yu kristan mam puli tin jong blay am tip kanono ka jing hikai tip ye ya kano ka jing hikai namar puli ya kano ya ka tin ka jong blay la puli am pin baklabet pim tip te kum no ban le kan ba ong ki bru le kum ta te le kum ta ngi ro bon sen am ngim tip kum no ban sakri o blay kum no ban yo ban sakri o blay la le jesang fellowship ong ba yaro yo try le jesang ju kini le kum ta ngi tip lo di kata hari kum no ban kendo ba du blay tip pat pisto am tip pat dei nama kata ngi bakla ta namar blay ngim pat jiyo ka jeng hikai kumnong ini jeng hikai kadai ka klien jong blay amen kumnong ini jeng hikai kadai nei ada breu ba pulik tin jong blay am sutu ya Kaei ba jing le fina kan mau ka balang epesas kada tunjuk ya kita ba kam ba kide apostol na am kumno kitep na mar kitep ya ka klien amen lada phim tep ya ka klien am la bansha ya lam bakla ong fi Shillong babon bawan nga kan mau dong wi jeseng bangalej tau pastor uyalap baduang kum ni Shillong an film de chabar ublay un kerko pi wan ra ki pas ki jong pi ngan dwai ha ki pas ki jong pi but tano ki pas ki jong pi ki badon hang ne jeseng ngan pen gentang ni ka pas kan dap bet na don menta ngai babun pi ki ra ki pas jong ki telo tu pisang tu pat dwai nga ngayeng sa nga perkhat sa hang no thok po bible pat kata ngai ngoi ublay kerta badang kaprastang malayo utrai ngatip ye kak tin ngalai kita ka jeseng nama don balak hot yang aban lek kita jeseng habau tau nong yalap ule ya kata ngau ngau ni la baklaw ni nama kamdon kum kata kamdon yo kum kata pikan mau baik ka benung kong do pi pulik tin jong blay ngastunat kani ka kentien ngong
mentoi. Kau orang mat ngah mentoi. Lara pidei business em pisutu bah. Ki batrai business em ki kwah tang kawai profit. Kwah ayu? Profit. Ne mentoi dia em. Hey, bapiyok mentoi pin lebet. Kaban nang kong do pi pulik tin jong play ke jing mentoi nama piyok jing kai. Piyok ayu? Jing kai ka baar ka ong menung tu? Ka jing? Kayu? Ya ka? Jing sneng. Ya kai? Ka tin jong play ka ong. Hake Hebrew nang khadar u play u ba it. U sneng bat ayu? U sneng bat ayu? Sempat lada hey bapimyo ya ka jing sneng. Kata ka pemut kamdai na oblay. Kino ki ba et ya pi kinang man sneng ya pi. Imei pa namar ba et ya pi ki sneng ya pi kon wat le kata. Ki henman ki sneng ya pi namar ba et kamau ki ba sneng ya pi em ka pemut ki et ya pi. Lara kim et ki ong dep shato. Pin su toro ya ki kena ya ki klung ki ba yo jing sneng ne em. Ki kena ba yo jing sneng em hey ki dalet ki tip ya ka ban syong. Ki ba yo jing sneng em ki pen kulmar snong. Namar boleh kim yo ayu jing sneng. Kan mau baik kaktin ke jong boleh pi pule em kan sneng ya pi. Kan sneng ya ka rukom im ke jong pi. Karkom yat ke jong pi, karkom kren ke jong pi, karkom bam ke jong pi, karkom le ke jong pi, karkom riam ke jong pi. Ngau fi brio ba pulik tin jong boleh em judong kam than ke jing sneng na ki wei namar ulatip ke bo de ban le. Amen. Namar utip ya kaktin ke jong boleh. Kebentar ke balai ke dege? Ke jing pen bet. Kan mau bet habang ngidon kam menurut lan. Habang ngito exam ngirut lan ngidon kam ke? Ha? Skill. Nama ka skill habang ngibu em ngitip bet kan bet. Dia ngitip bakan bet. Ngalapan ofi. Kaktin ka jong blay ka long tim ka skill na. Kapan bet yang iyan bakla. Amen. Banginum le bakla. Ka skill kaya rap itu pensil em bay na ya charum chaneng. Namar kadito ka skill kala penlong yang ka pensil bay ya bay take. Kalong kumjur ngi long take umtoy pensil. Day na mata bunsen ngi shakho. Haray kamut mangi ngiyo jing ngikut no namar kamau ti pensil em hadu impat lut hadu bakhadu em la bay bantho. Lada pikho kadai kata ka jing em jing tengi ya pun plat ka jing rungi haban ya sakmat. Haray aingu pat lada ha ka jing em jing don skill ken. Bakata de ktien jong blay. Okay? Ktien jong blay. Ban niyo man pen bet. But hangta ko ong pat kaba sao ko ong ayo ya ka jing pen million ka wanak tini jing pen million ha instruction ko ong hakani ga KJV ha ko way ngala ban ong firu ka panlong habit yang i ne bangila fit ban panlong habit em na ju hikai bahaya kata la fi ko ban pule bible em shi banai kan e bahai fi tikna ngai kata shi benai kan e bahai pi. Pi persyang ne. Shi benai te finong be wow. Hari lara pi la yai ne shi benai. Hadin katam don kam syo banong. Lara pim puli Bible em pin sngau thli hi dal dia. Namar ka jing melien ka simpor ki ong arpusan sngi hadu lai pos ngi. Ka jing pen melien sa ka jing bha ken. Sa ka baniu? Ban bha. Lara kwa long nong dikiat melien tang si posin la kala nong di. Lara kwa nong di drox tang laisin. Tang laisin di klem katu mlaim. Ngam tip kano jing syaki batai yang kata. Ki ong kum ta de, ke jing melien jo ka pop em tang kum ta. Hare ben melien ya ka hok ka simpor kata de ka tang ofi shibanai ai ka por jong fi so blai. Ban puli ya ka tin jong blai. Nganong fi hadin ka shirta jing em ka weiru ka sngi pinum pep shu ban puli Bible. Namal da pin puli Bible pin sngo ngaklam bam iai. Shibanai, kan no? Shibanai. Ya don na preng jong pipi ang pastor ngam pat juple Bible. Ngam la teng hoi ngap puli si dekot ar dekot nga teng ngap puli Genesis, mentasi Genesis la sai nga ong ngal adap jeng penpau. Ki don ba puli kum ta da. Ki sedang na Genesis ki kut be jeng penpau ha preng tip ndan yu. Ngam ong ya kata. Pi puli kum ba dei ya ka ban puli. Ya don na preng jong pipi sedang ban puli ka Bible. Wat num palik ta ika testament berem. Lamar ka kham e.
boleh syua tang testament. Ya sutup bom sutup ni le. Katu betok ukun jong ta. Boleh kat bapila la damla ru ya uwat sa boleh ke jing kha jong jisu tertem namar balai. Boleh nang ta namar balai kan kham ya rap ya pi. Kan kham ya rap ya pi. Boleh syua testament thamai wat le boleh testament merem. Wan mong ngala boleh sam la pimpar sutup syapang utrai teng boleh sam pinum sutup ke betok ru hangani ke sam keng. Bible ke batai. Kapan milen yang ni syakahok. Namar balai pan milen yang ni syakahok. Dekat bakatnya kong. Kenang bau beriu jang ublay. Unyok long way. Ubah. Ngi sayong bau beriu melak balong janai. Diam. Ublay uong. Ngalong bohok tolong bohok. Kumno ngi wan sajeng long janai. Ngi melak balong janai nak mentah-mentah. Hari man kesengi bang puli kektian kapan janai yang season jam kapan long yang bangan janai. La syai nga puli ka penlong yang so si kam bangan janai. Ngamla ban janai be si sen puli. Hare man ka si banga puli ka pen janai nga kumno ka pen janai ka pen sutu yang memdai ban bitar. To bitar han re wat laptop ka bamot ka ta. Memdai ban kren ki tien thala. Memdai ban tien si. Man ka si te ka hikai yang ka bamot ka ni ka jing hikai ka yalam yang sya ka jing long ba janai. Batang ki ba janai. Ngala banong fi kinyo ka hima jong blai. Amen. Kinyo ike, hima jong play. Nang tak ka ong bruk ong ni, habala pendap yang yau syaka jingle babha baro. Habang pulik tin jong play day tang kini ki south li ka bawan ra jing mentoy yang ka jing hikai, kam day tang baka jing sneng, kam day tang baka penbet, kam day tay nga ka jing pen million henry. Kaya lam yang syaka jing long janai, but om tang kata bangala banle babha baro. Ngala banle ayu? Babahabar. Bun sen ngi pule pa Bible mentang ngil aklet mo igani. Beladan ba ong epi baniat shimail. Gide baniat kan no? Ha? Armail. Mentat ya app. Judan da ong syudin mental layak da skuti, layak da bike, layak da kali dia. Hari syuban mentat da ong email pi sar ka ka kamera. Ada fisu tuk tin jom le pinum sar untuk kamera, pin sar lo borok yang. Amen. Amen. Fisu tu dah pinum jatuh dah. Pinum apa kiwe kin man keliap ya kacing tiak jong pi. Pila tip ya ke kamera melajong. Iyo ya kata. Pinum lek si imei mei. Nepa. Ay nga kata kapisa. Pinum long nong dawa. Teng pinsu senai kala. Ngade ban pan ngam de ban pan. Ngayo iya kata kibriu bala tip yo blayem. Kim junut ban pan ni ero. Namar ki perkat syai ni tip idon ni imdon na. Namar boleh, kaktin ke jong boleh ke hikai ya kata. Kaktin ke jong boleh ke hikai ya kata. Sya ke jingle babha, ayo. Umdai balek babha kam no? Sisen sisnem. Arsin sisnem ko angum no? Lek babha kan no tu. Ba ro, ong lang mat nga ba ro. Pait ba, ladang nga ngawan hayeng jong pi. Lo nga ay Nangit barok piniam cuma peta finan laingot si para pro laingot pinai mare urut bunan lai ya pastor. Dia. Hendak cuma pan email la terkong rendang ram tonongan ai Bade hiang la jong. Busen yang ada lai si yang ong habang akran si pang silok le si ong pa. Mo depan mga pastor finan ai depan ulok tonghi. Fi kata te. Ka Bible ko nga ngitip ikaktin jong blay kan mi ka jing bah jongi habaro habapau bat habam pau. Kesuk bapin sem ya ke pliang jongi ki pastor. Hatu hayeng ada bam japi lumlang ki pliang jongi wei. Kata ka de ke jingkli pi ki samla. Haba pila tip ya kakti nam ka penlong pi ong ngade man le lang ganiro. Pinum trei tang ban trei dep tang bapau kama ba samla tang teng. Wat mangaro mo siapa tip yu blay pite pa sarieng nga. Nga sarieng nga long ne. Wut kum tu bet. Kabamut jabok sa kendong lut baro. Da bayat talakut kay sa kendong lut baro. Harus sin ba pitip ya utrai. Pimnut banbu ya ke jabok sa kendong. Pimnut ngasiong ba lana pitip ya kaktin ke jong belay. Pinum le kawai ru ka kam thala thaleng. Pinum le namar belay. Kaktin jong belay ka kentu ya pi ban bet. Ban yat bet. Pinum sim ya kan nyut la jong ban kawang sa kompon jong kiwai. Pisu thuk kani kam day ka babha. Pisu thuk bakani kam day kalenti ka baday. Kaya rap ka day ka kaktian par somsi babon na ki babon ki samla. Kila long educated
haki knowledge trong ka perthai kila long ki banang bastat namar kile school kile college kila bianglot han resource haka jingem jong ki kim nang ban rai badai namar kata ki yam bat ki babe ki don ki samla ano fi kila bat ye ka kerdan bahe ki perkhat kile hare ki deba marwai tam ka daw bale namar omdon ka ktien ka jong blai namar ki wm ngilai pule banyok mentoy banyok kam lada kam ai kam am ngi so si no hane ka tin ka jong blai kam dei ka bak ka ai kam yang ngi ka ai jing em yang ngi amen kumno ya ka ban em bat ka ni ka dei ka bentang of ka bangala ai ka nuksa kum pinang ban jit ya ko ma pi dalai tiet pi da pet ka ni ko ka don ka jing tho ayu de nam dei pi da pet ka dei ka ba sil ne em pi da pet ya ka ta pinum slet bi bersimit kam ni ko man di bet pinum tre ya ka ta namar tep ka ba i khot hanเลยคำลองกุมปอตรีนี่พี่ดาช่องกิวันร่างแต่พี่นุ่มชิมอะไรก็ตาพี่ดาเป็ดแต่กันลองในแอมพี่ดาปุเลียก็ตานามาร์เบลพี่กว่าอยากเอกเบชิมก็ได้ก็บลักโคดได้ก็ตาเดวิดอุทอหักสามขัดอาร์บันเรียวใบกักตีนก็จงเบลลับเป็นโคดเอเมนลับพรังยากาขันโดบัดลับเป็นโคดเหนียวเสียนกันเนาะเหนียวเสียนพินพิยังแน่ไหมก็ตาประคัดระดับพี่กำนนแกเอกก็บัดลับเป็นโคดhado kata han reka day ka ktien ka jong ublay amen ta day na makatang ay man sim ya pi man puli ya ka ktien ka jong ublay ya don na preng jong pi ang pastor nga ban puli ha ka si rhino pangan puli ya ka ktien ka jong ublay utrayan kur khu yang i ha ka por